Ja, tako, malo ustnice na šobi. Ja, tako. Živijo, sem Aljoša, Nabravničar in sem profesionalni fotograf. Ok, kdo sem jaz? Lega. Reč, who's your daddy? To mi del. Danes delam za majevsko številko. Dvojčici je naslov, odvisno kako gledate. Dve čudoviti punci, blazno lepo delata, zelo lep telo, obe. Frank je moj asistent. Frank, dober, gremo brez Franka. Dela vse ta dela, ki jih meni treba. Imaš? Imam. Koliko je? Velik. Vse zelo do kože. Kaj pritisne, naj vroče? Ja. Super, gremo dela. In seveda tukaj je RM, je pa moj masker, kolega. Skup delamo že zelo dolg časa. Tako da se mečkam obrn, mečkam se nagle naprej, ker mečkam bleda poriti, kako narediš korekturico, evo, barvica se vrne takoj, tako da je, se mi zdi, poredek, bo. Zame pa žensko telo tako kot čevapi. Jaz pa ne vem, ste me pa zasačili. Žemeljca. Tako ja, Ostrige. Tako je, ja, malo se pobožaš, vroče ti je. Kaj me pa čebela pičla, klele se klele. Čebela me je pičla. Aha, malo podrgam, tako je. Ja, plastične operacije sicer podpiram, ker tudi plastične operacije nekako podpirajo, a ne? Tole mečkam puša, pa mogoče mečkam digneva, mečkam takole. Dobar je, v redu je, dosti stojijo, fino. Ampak, a veste, zna biti pa problem, recimo delam portret punce, kjer mora biti zelo resna. Pa rečem, bo resna, pa ona prav, ne moram, rekel, nekaj se smeti, ne moram. Najraj bi dale vse dol, krasno. Tako, ja, tako, vidiš. Najdel sem fotko model 7 dni pa 16 ur. In to sebe. Hotel sem dokazati, da sem najlepši na svetu. Ni mi ratal, ampak zgleda pa vsem dobro, ne? Zdaj ste me pa zasačali, kao da ne veš, da te slikamo. Kao da ne veš. Zdaj pa veš, da te slikamo. Ok, veš kaj mislim, da imaš kaj glavo, ti si pa takole in se gledata. Klele me gledat. Tako, pazi, ne prehiter. Dobar je. Še. Aha. Oja. Ja, to je bilo tako v bistvu za enkrat. To, upam, bod primer. Takole bod, zadrž. Ne, se premika, čakaj malo. Ja, to mi deli. Bod grob. Grd, dej zoom. Ja. Super. Hvala lepa, ajde, čau.